Hello, option mashaka ndota ka hambana vito ra mina hi mina Mandla Gingirikani wa ka Mashavani. Khizo swinene ku va mi joinile hale ka Nkanelo wa Gingirikani. A hi swi tekela hansi hi loko ku ma ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi subscribe. Just hit the subscribe button and also that notification bell. Mi khumba tloko la ku ri loko hi ndla ti programs ta hina kumbe xana ti show ta hina kumbe ti video ta hina hey mi nga sele ndzhaku matlhemu ka Mandla Gingirikani a wa ha record masiku lama ku ri mi ni le ku recording n'wina hi n'wina mo ka mi nga ri ku I'm subscribing and then you also didn't hit the notification bell ku loko ndla ti video i hatle ti kuma se n'wina mo searcha or video ta kuma ku yo ta hi ku suggestiwa hayi makarata hi subscribe bani kwalani i mahala pe ku subscribe guys, it's for free. So mi nga ze mi twi nga ri mi ta mi khamini ka mali loko mi subscribing, it's for your own benefit loko subscribe. If you really like the content, so please hit the subscribe button. It's a red button. Button leo tsuki nga subscribe Okay guys. Hey guys, mi swi vona ku le ku humeleni la xigazeni. Ni vona papara lexi ku caceni, xi le ku caceni ka DUNISANI. A ni swi tivi xi vula both DUNISANI Baloyi kumbe ku na DUNISANI n'wana xi vula ku yena ni swi tivi mara ku hleketela lokukulu loku nga kona i ku papara Rhulani yi le ku bifeni ka DUNISANI Baloyi nkambi ya hina DJ Elephant. So ni la ku lava swin'wana ni la ku clarify mhaka yin'wana mara ku na video yin'wana ni nga ni tshova nhlana loko ni yi twa mani a ni swi tivi ku mi yi twini na. Munhu wa rhongo wa nkuka dumisani, munhu wa rhongo wa nkuka ka he princess Rhulani sinda lexi fasa lexiwani mara Lexi ya munhu mi yi vonile musike video la ni nge tlangi hinkwato yi vulavula swo tala mani. Hey, okay, I love so so. She said Joshua Pega Papa Rhulani. No. Okay guys, la ku la swin'wana vanhu va ta va nga ri DUNISANI Baloyi undle swin'wana a ni swi tivi ku ndle yini ne ni mini ni na search ni la ku twisisa kahle ku DUNISANI Baloyi i ndle yini u rhuketeleriwa yini. So ni ve ni ya ni ya ka ni la ku cheka ti profile ta DUNISANI Baloyi hinkwato ne ni kuma ku hava leswi swi nga postiwa la swa negative or hi artist yin'wani kumbe leti mi ti tivaka ta mi komba account ya DUNISANI Baloyi ya straight. That's why ni twi nga ri a ni swi tivi ku kumeleni because mina ka leta ni nga ti vona ta DUNISANI Baloyi ti ni ti tivaka ta account timbirhi page na profile page na profile account a ni vonanga swilo swa negative swi nga tshama swi tsariwa hi artist yin'wana. Actually ni lava ku mi dyondza swin'wana bo DUNISANI namuntlha and then ni ya kuma yin'wana ve ri tswepu ve ri DUNISANI Baloyi tswepu and loko ni langutini loko ni analyze page leya a ya bo DUNISANI leya na swi tiva vanhu i ku yi na followers to tala page leyiwani ve ri i tswepu mi show you leyiwani mara handle ka sweswo ni ve ni kuma ku ku na mhaka leyi nga kona lahawani kambe xiteji se lexiwani Avuxeni xigazini I think sitale ku Avuxeni xigazini ka profile ya xona ne ya ka DUNISANI tswepu ma yiwa yi tsale ku riperile xigazini. So ni ve ni hleketela ku maybe Papa Rhulani nga va yi kwatise hikuva ku tsariwe ku riperile xigazini hi mhaka yona yi ri Avuxeni xigazini. So la ka page leyi ve nge ya DUNISANI Baloyi tswepu leyi mini nge i fake account leyi it's a fake account ku ya mina this account hi yo nga tsala ku DUNISANI Baloyi tswepu ivi ku riperile xigazini. So ni twe nga ri Papa Rhulani loko yi vone swilo leswi yi twe hi nga ri DUNISANI Baloyi i la ku yi tekela xitayele kumbe ya xilogene hikani yi nga ta na swa Avuxeni xigazini loko munhu a ku riperile xigazini swi ndle nga ri so DUNISANI Baloyi u la ku ti endla clever. So ni twe hi nga ri video leya hi nga yi vona la yi ta kusuka la loko ni nga swi tivi guys ni komba mi ni correcta swi ndla mi ni nga swi vonangi kumbe ku tsariwa swin'wana swi nga deletiwa mi ni nga swi vonangiki ni hleketela ku DUNISANI Baloyi Papa Rhulani yi kwatsile leswi ivi loko ni cheka ni la ku vona ku hayi man ti profile ta DUNISANI Baloyi mina ti tiva 32 it's a page na liya
ya profile yinene ya Facebook profile, right? Ni kuma ku no ku hava leswi swi nga tsara swa negative artist yin'wana. Ivi ni languta matsalelo ya page leri ya tswepu leri. Ni la ku analyze ku ku nga va ku ri yona Dunisani impela na. And loko ni cheka ni kuma ku no man. Dunisani ni nge pfuki tsala leswi swa so. Ku Khensani va ka Baloyi va nga mutswalela dokodela. Line leyiwani ni think ni vone ka page ya Beni Mahingani a tsalini ku Machangani Khensani Xikwembu xi nga mutswalela nkambi kumbe Beni Mahingani, something like that. Se munhu loyi i tindli nga ri yena Dunisani a tsala swilo leswi. Dunisani a yi tsarisi swona leswi guys. The way Dunisani yi tsarisa swona ka Facebook marito nkarhi wun'wana kuma ma khomani, kun'wana ku na ti-capital letters, kun'wana ku na space school. Like Dunisani a nge swi tsali yi tsala swa so. And then undermine ku na yi tiva ni engage na yona. Nkarhi wo tala na swi vona ku Dunisani a hi voko ra yona leri nga tsala la. La ku komba yin'wana picture leyi yi ndlaku ku ni kanakana ku account leyi nga tsala swimhaka ta ku riperile xigazeni ya Dunisani Baloyi hi lewa very man mani mi komba tswepu 2 lewa leta ta ti-fake leti ne leti ti-fake leti ta ti-fake leta ti-fake account leswiwani a hi Dunisani Baloyi le. Ene na swi tiva ku munhu loyi a nga sungula page ya tswepu ne a tlharihile tlhelo because ku na siku rin'wana a nga fika a teka Dunisani yi va live ka page leriya. No na swi tiki mani munhu wa kona yi va live la ka page leriya. Ene swi endle ku vanhu vo tala va tshemba ku hi yona i account ya yona. A ni tshembi ku account leyiwa ya Dunisani Baloyi, no ways liya tswepu. And then tshama ni vulavula hi swona ku account ya Dunisani Baloyi hi yini la kwala ka YouTube. Mara because vanhu va teka vito ra Dunisani Baloyi va ri tirhisa ne swi endla ku mina ni twa swi nga ni tsakisi man. Page ya Dunisani Baloyi leyiwa guys, this is a page leyi nga tsala ku Dunisani Baloyi yi mbale xikipa hembe yo tshuka laha ku nga tsariwa TKOO Dunisani Baloyi xikongomelo Xitsonga house music DJ Elephant original county Facebook. I think I like to original account Facebook. Ya swi tiva ku vanhu vo tala va le ku yingiseteleni Dunisani Baloyi. Se yi ringeta ku la ku hi komba ku this is the original account guys. Yi la ku yi kombeta ku this is the original account leya n'we mi nga ku tswepu a yona Dunisani. This is the page by the way. Muni mi komba account yinene ya Dunisani kona la. Kambe yini handle ka leyiwani swin'wana nga tsala hi DJ Elephant leswi Dunisani leyi nga tsala ku DJ Elephant house music, Dunisani Baloyi Xitsonga music, Dunisani Baloyi na vuya the king Xitsonga music coming more. That's Dunisani Baloyi. Hi leyi Dunisani a ka na Dunisani yin'wana handle ka liya yona liya yi tsarisa swona leswi ya Dunisani. Loko ke tshamisha na yo ka TV Facebook i ta swi vona ku yo nga tsala swilo leswi. This is the correct account ya Dunisani, not liya tswepu. Munhu mi komba swin'wana leyi mina ni tiva ka Dunisani account liya ya profile picture liya profile yinene hi leyi yona account ya Dunisani leyi yi tsariwe ku yini kambe laha kambe ti-account ta Dunisani ti ta na Yesu Kreste ku fanisiwe xifaniso lexa xo depicta hosi Yesu ka cover page ya yona na le ka page na le ka profile. That is the correct one because na le ka Nkanelo ka yi vurini ku yona yi nghena kereke njhani swi tani ya khongela wa vona. Se tshemba ka Xikwembu Dunisani. This is the correct account ya Dunisani. This is the correct one. Otherwise munhu mi komba na leyiwani leyiwani kambe yini leyiwani leyi ya handle ka leyi man la komba leya ri Park Station ya leswi a siku leri a yi ri Park Station la Dunisani Baloyi wa swi vona ku yona mas hi yona. Hi leya a ni mi kombe yona yi ri Park Station lani ku na yin'wana kasi na ti account letiya man why ti lahlekela ya na ku la nga tsala hi Mr Post ku leyiwa ya na mi komba leyiwani as well.
liwa mayibole yi kumesta post daniba repeat ntsena hayi ntsena mali ani ta ku lahlela vo dyondzisa yi nga tsala swilo leswi ku ri 2021 ku tsala swilo leswi so ti-page leti mi taku na tona mi tsala swilo vo dyondzisani guys my misrepresent ku se mi la nga ri yi beefiwa cause mi ntu nga ri la papa Rhulani yi beefa vo dyondzisani baloyi hi timhaka to ti nga ri tona that's the bad part of it la vo dyondzisani a yi famba a ri na n'wana wa yona laha phela is a responsible parent vo dyondzisani so responsible parent yi na n'wana wa yona i kwetsi mona mun cheka man simeko n'wana vo dyondzisani simeko ma twisisa aka na yin'wana ndzi nga na yona la okay swi na maka no masona a ni lava ku mi kombisa leswi vo dyondzisani yi tsarisaka swona yi tsala swilo leswi a kuma ku a swi complicated na le ka ti-inbox mina na chata na yona vo dyondzisani chata na yona nkarhi wo leha ngoni na dyondzisani and account ya yona ya profile handle ka page yi ri laki DUNISANI BALOYI hi yona account ya yona ya straight liya na chata na vo dyondzisani hi yona a yi xeweta la hi ti 25 ta July 2020 yi ku minjhani yi ku kona minjhani boti yi ku no mi xeweta YouTube ya n'wina na mi khensa swinene swa kha swa ya kona hi loko vo dyondzisani kha yi tsalela mina message ka inbox ku komba ku yona and depende ku ni vulavula ka phone hi continue message lowa a hi kha hi vulavula hi wona ka inbox komba ku this is the correct account ya vo dyondzisani from my point of view because this is the dyondzisani I know yin'wana account yin'wana yaleyo ma vona la loko mo cheka tinambara ta vo dyondzisani hi tona leti ti nga ka page ya yona liya DUNISANI BALOYI la i lucky DUNISANI BALOYI hi yona i profile a page ya yona yi na ma 5,000 followers vanhu va swi tivi ku yona laha ende swa yi vava hi ku ri vanhu a va landzeleli page ya yona va landzelela leya tsweputswepu ya wrong yi vekela tinambara ta yona la vo dyondzisani a yi nyika tinambara ta yona ma vona na album number 1 mi hoxini leyi chayaka hi themba na a yi ni vutisa ku ni hoxini tinsimu ta yona leti a yi ni kombele ku ni hoxela tona ka YouTube na la a hi chata na vo dyondzisani ivi and impela a ni ri ku hoxa eka tinsimu ka tingoma ta yona ka YouTube a yo ni kombela yi ku the reason yi ku ni ti hoxa ka YouTube yona i ku vanhu va yi hlupha hi ku yi fanele dzumba yi kha yi sendela vanhu tingoma letiya ka WhatsApp and nkarhi wun'wani va yi nga ri na airtime yi karhele yi ku ni pfuna ku vanhu va kota ku tirhisa YouTube instead of ku va ti kombela ka yona hi ku yi finish data and yi fanele yi dzumba yi nga ri na airtime yi byerini sweswo vo dyondzisani he told me that sa ku hoxani hinkwato va ta wisa vanhu va ni vutisela see that's vo dyondzisani there a ni swi tivi ku page liya ya tsweputswepu management because that is not the vo dyondzisani vo yi sukela shem vo dyondzisani vo yi sukela la and that's fair because xilungu lexi tsariwaka la ka tsweputswepu va ka yini munhu mi komba swin'wana tsweputswepu ku ri xilungu lexi tsariwaka la tsweputswepu lexi xi tsalaka ne i xilungu xin'wana a xi twisiseki ku na liwa leya page yuma ka page leya DUNISANI BALOYI i page DJ Elephant house music DUNISANI BALOYI Xitsonga music DUNISANI BALOYI na havuya the king Xitsonga music coming more now this is that's DUNISANI BALOYI that's how he writes leswin'wana ngoma swi hlahlaku ka tsweputswepu I don't think that's DUNISANI BALOYI yes he once been live on that page mara a yona I manage yena he's not the one posting those things because munhu la posta ka page leya ya tsweputswepu ne i tlhatsala na hi xilungu a tsala swikhomana ti-sentence ta kona ti make ngopfu sense hi ku ya hi leswi vo dyondzisani yi tsarisaka swa ku yi tsala wena you have to read it i swi ndla swi make sense vo dyondza loko yi tsala and
maybe ni nga misinterpretiwa la mara my intention i ku va ni la ku mi komba ku munhu loyi a tsala aka Tswepitswepi a hi yona Buti Dunisani. That's not Buti Dunisani. Mara se swi le ku beefiweni Buti Dunisani. yi le ku beefiweni. Yi le ku beefiweni Buti Dunisani sweswi. Hikuva munhu a vone swilo leswiya. Page leyiwa futhi yi tshama yi vula siku rin'wana leyi. Yi ku album yi ta huma ya Dunisani Baloyi xikongomelo vito ra album. Wa swi yi tsala njhani? Yi tsala leswi yi swi vurisaka swona. Album yi ta huma ya Dunisani Baloyi xikongomelo vito ra album. Album i xikongomelo. Hi leswi yi tsarisaka swona leswi ya Buti Dunisani. Leswi mi tsala ku la ka Tswepitswepi a hi yona Buti Dunisani Baloyi. It's a fake account. You misrepresenta ku Buti Dunisani Baloyi. Ize ya beefiwa hi va Papa Rhulani. Pe Dunisani Baloyi maybe va lwela timhaka ta vupapa because Buti Dunisani Papa Nsimeko. Hi swona? Nsimeko ne? Yeah. And okay, ni swi feni ni mi komba njhani guys? A swi ni feni mi komba njhani ku ri swilo leswi swi nga tsariwa la a hi Buti Dunisani liya yi rhuketela ku la vo rhuketela mahala xana. A hi yona yi nga tsala swilo swa Buti Dunisani. Sometimes ni fanele ku ti vutisa ku Papa Rhulani ni manager na, and i mani manager ya kona? Lekere a nga va kha manager Papa Rhulani? If le ku yi manageni a vele ku yi manageni then swi ka ngele ku yi manageni. A swi la ka vele ku yi manageni unless va swi endla hi intention ku yi dzumba yi ri ka amulongwini Papa Rhulani. Mara van'wana a swi va khomi kahle loko va twa munhu wa nkambi ya kahle yo ba munanga byo nandziha ku fana Papa Rhulani a humesa nhlamba yo fana liya. Van'wana swi va khomi kahle va lava va yi favor and va favor na Buti Dunisani as well by the way. So van'wana kuma ku a swi va khomi kahle loko yi kha yi humesa nhlamba liya. Ku kani a swi tiva ka Xitsonga se masiku ku na tinsimu to rhuketelana. Ku na va motherfucker. Swi nyika layisense ka ku rhuketela. No mara xiluga xi rhuketeli guys. Xiluga xi rhuketeli xiluga. Motherfucker yi rhuketeli. Ayane. So nkingha ya mina yele ya ku mi ta endla ti-fake account hi Papa Nsimeko. Hey, oto. And then me la ku kuma ti-views na ti-followers. That page yi na vuma 29,000 followers ne? Leya ya Tswepitswepi na 29,000. Ya Papa Nsimeko ya Buti Dunisani straight. Yi na vuma 5,000 followers. Leya ni nga mi komba yona. You know you know very few. Leswiwa a ku tsalangi yona Papa Nsimeko Buti Dunisani a yona liwa. A ku tsalangi yona swilo leswi. A yona nga tsala swilo leswi. I'm sorry, I have to disagree. A yona. So I will say a ni swi tiki manager ku Papa Rhulani ku ri a va manage man. Yi la ku va vona va humelela va endla swa kahle man. Hayi leswo swo rhuketela vanhu. Beef ka rhuketela ma sweswo I ku mhana wena yini katsa na mhaka ya navusiku a swi tshamisekanga. So people just want to beef each other. Nice. Or you want to beef with an artist. It's good to beef. You know, select music. I mean, look at hip hop right now. Just because Big Zulu and these hip hop cats, all of them, I push any interest. It push a traffic yaka hip hop. 130, 150 bars, na KO a responder, all those things, you know. Chinda now attention is here move kama piano yaka hip hop because of that thing. It's a publicity stunt, we know. So anda kumagu indla so indla ku vanhu kota ku follow I rhuketela munhu out of a blue just to get attention. People do that all the time. Mara kusubana nhlamba leyo tani a swa hasaseki. A swi twisisa ku ri ina freedom ya ku you have very freedom of speech. But as long as your speech is not infringing on the rights of the other, you are free to go. Otherwise, then as Samsegan. About management, Papa Rhulani, in like we try pattern combat straight. Okay, like Mina. Understand and really in. I'm finish worrying.
It was too preachy, this video. It was too preachy. Come on, man. You know, I've shared shit guys anyway. No, he like so. I've shared shit guys any. You know, that's a line, man. Powerful. We want more of those things. Not ruketela wa Budunsan imakulandela fake account. That one, that's not the Budunsan account. So it's a last ara shilungu shungwan sho basa shungwan shele university man. Ayona Budunsan lia. Min chata na ka inbox. Nasvona ku itsala njani Budunsan. Loko cheka na page talk about follow munhu he's not following, he's following no one. He's following no one. And not because I slavi. Yoko ngeza isubona ku ifene follow munhu ifene follow abantu. But he's not there. He's not that kind of a person. Budunsan ni munhu un'wana umiyela no ku invite ku itata perform Budunsan loko ze ubama 9. Yasungula ku kudzela Budunsan. Munhu waku angalandela na swa ti trend. Munhu wa swona Budunsan Facebook yona yi posta kan'we once in a while. I tshama ka Facebook Budunsan munhu dzumba na data ya ku tshama ka Facebook Budunsan. Budunsan no ayona dia. I don't think yona ngabutsala leswa swa repair xigazini ku ri ken beef layer paparula sukela kona. So beef layer swi la ku misplaced. Vo attack munhu ka nga va attackanga hindi ku ya hi ntiyiso. I managing Papa Rhulani guys. Ku vangalahleki la xigazini. Yeah, I like one another but put my Julie in the making. No. We're happy to see that kind of a style being revived like that. Just like DJ Mfundisi did. You know. Hafter kuna vanhu lava va nga xindla khale. Va DJ Chris. Va man kambe va imali botle ya ku endla ku ngesa xona loko yi ba swilo leswa tileni letiya. Yeah, like I win. DJ Mbang, what DJ Mbang? You know, back on, what DJ Mbang? She gets a Shona na, by Shona, Shona Balain, they have DJ, ya Papa Rhulani, DJ Mfundisi. Nandi ango, but I couldn't DJ Chris, guys. Oh, champion. No, na cancer, guys. In case you come join the Nkanelo Gingirikani. If Mirvan Balaba and please hit the subscribe button and also the notification bell. Na kesa ngwana mini bona kula gyani basa man hlangana vanhu la gyani a ri gyani hlangana vanhu lava va hi rhandzaka Nkanelo Gingirikani swi kahle ngopfu man na khensa swinene nseketelo wa n'wina la gyani especially la gyani taxi rank khensi guys nkhensi ngopfu a hi fambeni a hi songeli gogo ra tsakama Papa Rhulani no guys itambona man itambona very mi wisa ku bifana hey guys breaking news ni unblock win before the far but unblock win hey that block win main glow in unblocking Mapele unblocked me too so but I'm not following them by the way. I just saw that I've been unblocked because Facebook used to make kind suggested at the page that water. Mara, we're not following each other. I'm not following them. We're not friends. Mutin Mapelo katalago. Hey, we're not even friends. Like do my mean. Like do my end. Like do my end. Yeah. Antago seso. Hileso. Nkisili wakaina. Legremina. Nekadu XS doors. Tikli nyora. I'm testing it ora. Salute. Mingatiti meli.